Achawi kamadaya baubing. Kasomdangwi Wednesday Yautang Market Haubok Haida. NSCN IM Steering Committee with Executive Member Veringam Horam Aya Ogtui Aina Gantui Haida. TNBC Aina BCG Partnership Kasawi Kamadaya Hangmida Mission Haubok Haida. Laikayang Otor, Aja the Tangkhul Express News Chungsangla Jajo ina pamidalay. Paubing he may sa ina nganangramsa. Kasom tangwi Wednesday yautang lenganong aya keke leishi panit groundly habok lishit haira. Ranye chili ukru with DC Krishna Kumar na maso sami kala ukru with SP Saujanya Singh na kayawa sada avazanga. Ranye mabung phalak aina saghai hi yari wi gatom khami manga aina neida Wednesday yautang lenganong committee with chairman Ungsorin Raguina ningishi tara khamia. Ukhrul district li kharesada kasom tang na plastic free zone ngasada haupoka gaji hila Ungsorin Raguina hangsanga. Itum aji hitada leishing rok da khalehi itum na kasamaning manakha itum wi khar thot na tamjithei kahai kala long nauli hitada katom sakho gajila itum li tamni kahai manga aina na gaji hila ana hanga arihon khanui thot na ogathui kala verena maning gachang otsak mang sadalai gaji hangda kasom tangwi khanui thot pingwi akhauli check sani jiwa nisha ari araina puisara gaji hangda uga khanang la phongshokka Shograda kalai khanui thot ping itum semsa jaka ari atam hina dala ungsorina hangsanga. Ranye chiwi hau kapok seha Hunpun Baptist Church we Associate Pastor Prem Releng na Samia. Itum shimkur akana kala itum chiwi azingli kapamna da Ukrul DC Krishna Kumar na Ranye chili hangsanga. Kasom tang na 90% COVID ari kapkui haira da chiwi ringapha DC na phong shokka. Kala taida kala 10% chila thaklak aina COVID ariji kapkwiser haura gajihan layada DC china hangsanga. Laying nong hiwi kamadaya karina itum we local audio pingli promote sakamina da Wednesday yautang laying nong chiwi ambassador Miss Manipur 2019 matingrum tau na hangsanga. Kosom tang youth na makok mida kasa Wednesday yautang laying nong hapok lishit gaji aina soda aya wall painting hanla kwika haira. Ngahan chili mathamai kap kaji kareli them chi thot zingkai ka khaneli thot maya vasha kala kagathum mali themi wan zimik atum hina mai khaya samphanga aya hi kasom tang youth we rising day lang saya kala aya kasom tang we ranye chili ca pasa gahai va lashio majon phi zingkai li felicitate sami haira tang we shimva yaron ngala kala shinau long dala itum tangkhul naw na ca pas kasa samkabhang we ringapha majon phi zingkai li sokangai niyang kung taraka phongshok haira NSCN IM Steering Committee with Executive Member Veringam Horam Aya Ogtui Aina Kantui Haira. Horam hi kasanga gazara gahaina da hanga. Mawan satui gahaya Veringam Horam zingum hangtur kahai saya kala ayang motor Zion Hospital and Research Center Dimapurli tigasangna da hanga. Awi bere vekala naungara katumli notada kantui gahaina. Tusom now Veringam Horam na kasanga Yuruwang apong da Odram Gatira Gahaili MIP Glonser Kala Home Secretary Lasasaya da Hanga. Mawan Sagahaya V Horam Wivang Tangkhul Long Nauping na Aje Condolence Service Kwikagi da Laydalay. Ranye ji Tangkhul Naga Long Ground li Ngushunpung Agli Sagi da Laya. Condolence Service Chili TBCA Executive Secretary Reverend Dr. Mathotmi Vashana Sherva Samira. Tangkhul Region with CAO Levi Zimik TN ALP Chairman Derson Chamroy, TNWL President S.A. Ramganing, TNL President in Charge Tuisem Kamkar, Atumda Kapang Tui Mirada Leia. Tangkhul Region Shimkur Ngasot Now Kala CSO Pingna, Service Chili Vangurum Rada Leia. TNBCN Converge Asia Impact Team Baptist General Conference BGC Collaborative Partnership with MOU Shoi Sagahai with Declaration G Tuigahai August Pei Gajang Pungyo Baptist Church NTNBL Singa Haira. Psychology TNBC with Church Pingala member Psychora na Sayha Sakamui Mangai na Singa Kashapna Gajihi TNBC na Yarili Pongshok Dalai.
TNBC aina BCG partnership kasawi kamataya karinchia North India, North East Nepal, Bhutan, Bangladesh kala Myanmar hili mission ot sangrum khawai wivangna da TNBC General Secretary Smart Kashung na hanga. Katewa Manipur ngalay hili mikui kharang Tangkhul naga miyur itumli rimay tweeda vareshi sakang sakhiya itumwi kongnai nauli layda khalay. Miyur Varewi Pau Kamata Hasho Kawai Wivangna da TNBC with General Secretary Smart Kashungna TTE li Mikara Kapitli Hangsanga. China TNBC with Azingli Clay STNBA, ETNBA, NTNBA, Kala TNBA, Somrazang the Association Pinghina, Ngajam Tang Aina Ot Mission Manga Hapok Haira da Paumia. Aji TNBC aina BGC Mission Ot Manga Quipok Mamanda Clay Atam Hili Long Now Organization Kipa Kashina interfere masami aranu kalika interfere sasalala TNBC na interdane response masamara kachihi yarili TNBC na phongshok dalai Tangkhul naga Baptist variation zingum hiran ka mission ot sada kalehi kachigata mi European wi my hon ngahon naga sada leya kachihila TNBC na hang dalai Chiwewang aina ogatwili leida kalai chikamaya Baptist organization pingdi ngshik laga ima Tangkhul naga Baptist with identity aina mission ot sakavaila TNBC na partnership kuina da hanga Chita da sada aka aina aka bichar sakang rock ngaheng hak ngarok mirin maring luyasa da smart kashungwi kapit chili hangsanga Itumli thanda kalai Jishu Kristali yang laga mission ot mangawak Mying Ray House, Mamaya Kangarok Kaya Kalay Salala, Jim Lyser Hilaga Itumwi Kangaruma, Atazan Vashong Kawai Ot Sazada and Hangsanga. Aji DNBC na partnership Kakwihi, Tangkhul Miyur Wivangna, Tuirada Kalay Kanui Totping Wivang Shongfa, Pari Mihaisada and Hangsanga. Mohuina Ranglaka Kaja Sabai the Laylaga, Itum Saikora, Varewi Ungram Sem Kakali, Ping made a Ot Sapok House Kachihila, Yarili Appeal Kasana, the TNBC with General Secretary China Hanga. TNBC with Korea Mission Achahon P. Gajang with Tarik Makutang, TNBC General Secretary in the Thanda Longatung with Secretary Pingda, Assamli Kale North Bank Baptist Christian Association Headquarter Kala Missionary Shinili install Sami Hairada TNBC with General Secretary Smart Kashungna TTE Karjan Kasali Kahangna. Seva his Sangatan with Ranye Akasada COVID-19 vaccination awareness campaign Ayakang Bat Kunauli Rungmi Haira. Vaccination awareness campaign hit BJP Manipur Pradesh Kisan Morcha with Vice President Ningringam Kashungna Makok Mida Sada Kalena. Ranye Chili Richum Now Pingli COVID vaccine kakapwi kapha hangjitheda kapwing rock ser kawai kasat sangmia Kerchiwi richum now pingli hand sanitizers mayangpai pias kala machi yaumi haira Hikata sakamataya atamli ningringam kashungna yaura khami wiwang kangpat khunawi aunga riwi ningshana ningishi taraka phongshok haira Tangkhul naga long na resignation khuisang miuda Hopkinson A Shimrehi Ara State Legislative Assembly Election 2022 shong Mying Ray Chao Haira A Shimrehi 43 Pungyar Assembly Constituency wi BJP intending candidate Akasada Laidalay 2018 kum November ngapay kachangli TNL wi President Saramida Hopkinson A Shimrena President ngapam chiho haukada ajukum September P kachang wi Tarik Akatang mi kasangna TNL Longshim Sonra Shum Laga Achahon Tuesday Shoktang Awi resignation Kapoji Kwisang Kamina TNL li Otsara Gahahi Kapa Atam Kala Kashi Atam La Sambanga Gaji Hangda Ana TNL we aina experience Sambanga Highway Vangla Ningashi Taraka Pong Shoka TNL we Vice President Kala Executive Tarada Gutumli Matalak Aina Ngashik Raya Kala Frontal Aina Regional Organization Pingdila Ngashik Pada Raya Gaji Anahang. Aro 2022 election vak Young Vada long with Mingning Sada Rag Highway experience je Rakra Atamni Yari with Odram Kangatsitaran Aman Gasaka Ngasara Longly Otsag High Earing Palaka Ningyang Unglakada Hopping Sana Hang. Resignation Kasali Kaikana TNL Zang Shok Sangnau Paila Kajilang Hana the Shimrena Hanga.
Ka yari wivang ot sami ngai da 2016 dila electoral politics zangkhawai da awi Northeast Frontier Railway we otpam chief financial advisor we ainala voluntary retirement khuya da hanga. Kala shilak in 2017 election di khamong mashomi tuwa yari wivang sami khangai odram ngatse khangai ningrinchi mung shok pai tuwa da anahang election di kaka sampang aka ana yari wivang TNL we aina sami kapai li lang mai kharda odram ngatse mi kapai apong sampang rada shitsanga kaji hopping san hang mi gchung kana ENPF we aina nganing rada phaning saya kha political scenario yanglaga Manipur coalition government na aina sada khaleili yanglaga BJP aina NPF li khangatai malai mana ot ngarai chada sada leigichi anahang BJP li kazang we pha khamai leya raisang haksang khawai we wangda ana election nga ningra chikha I we wanga BJP thada katai malai mana BJP li zangda phala khai ot ngurut sakhui paira gichi shit kasang leya da hopping sana hang khipa li ka yang shit khet khangai malai mana Tuida kakui yari wivang pamigap kachi yangda kakuina da anahanga. Awi resignation kuisang kamili ningashi pong shok da hunpune na TNL na aka aina aka pyaumi ngarok da yon gahaiji malaimi ngarok laga yari wi pakamay wivang mga vasa kachi maya ngarok gahaiji ringpala ka da hopping sa na hanga. Hunpun rijum daw ping kala katana ping di iwi ningashi kala legashi hang jipunda le kachi hila hopping san eshimre na hang sanga. Yari na TNL ka katon meeting lo kachila eshimre na hangsanga. Assembly election wivang campaign gazadli road kamarad ka shokli mamaya kangai pong shokda pangaga road kamaradli kazang bingli action parada CMB na hangmatin mi haira. Itum da paning ungpai kaja acha hontang jam yaripok yambemli election maram wivang aina road marada group kani ngusung kangorokli mitarok sazag haina. Chile mi akana now maila kap shok da kangajiva sakwi gahaina da hanga. Ochot chiwewang aina Imphal East District authorities na apam chili section 144 CRPC kajang khani wewang haimi haira. Chikatang ngamul kangazaili sharuk makui alu kachi hangda yari we aina license now may bing masangla kazip kui haura the chief minister na hanga. Kangbok B district we B kam nombamli civilian matili kaptat haira. Kakaba pingji cookie militants neda ningmong dalay. Tiga hai mati ngachayli MB Kulen with chief ladzanga kala akava zingum tishat mayarnaw now shinaw na da hanga. Ochochi achahon Tuesday shock tang ngator ka shock na. Kuchi we rijum now pingji cookie militants mati tiga hai we condolence ranye kwika kasana da hanga. Cookie militant mati jili security forces na mapawdam bamli Sunday matang encounter gasali kaptat kahai na da hanga. Attack rakasaping jili pasho kawai state in a central force na search operation merlak ay na hapok haira da hanga. CMN Biren Singh na ocho jili mamaya kangay pongshok haira. Ayang azin we report ati shura Ukhrul district li COVID positive mi panga sampang lui haira. COVID second wave karahili Ukhrul district li arira shungda COVID positive sampangahahi ayawi pangaji zangda tingka shashini hangshini da panga kashung haira da hanga. Ladluida kamadaya paubing. Kasom tangwi Wednesday yautang market haupok haira. NSCN IM steering committee with executive member Veringam Horam Aya Ogtui Aina Kantui haira. TNBC na BCG partnership kasawi kamadaya hangmida mission hawak haira. Achi we pau he na ngachang haira nganada klay na tumzai korali so kami zimik shok sa seran.